inkuru ya Jeune Afrique iravuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hariwe wahamagaje izo mpande zombi nyuma y'uko umwuka mubi wongeye gukaza umurego mu burasirazuba bwa Congo. Ibi biganiro kandi bizabije nyuma y'isinywa ry'amasezerano n'ubundi ryabereye Washington ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize hagati ya perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Felix Antoine Tshisekedi wa Congo na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Inkuru ya Jeune Afrique iravuga ko intumwa z'u Rwanda na Congo Kinshasa zisubira Washington muri iki cyumweru kandi ibiganiro byazo bizabera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Francophonie wuje ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa Madame Louise Mushikiwabo yatangaje ko umubare w'abavuga ururimi rw'igifaransa ku isi wiyongereye ugera kuri miliyoni 396. Yabigarutseho muri raporo ya OIF ya 2026 higaragaza uko ururimi rw'igifaransa ruhagaze ku isi. Madame Mushikiwabo yavuze ko ubwiyongere bw'abavuga igifaransa bwatumye uru rurimi ruva ku mwanya wa 5 rugera ku mwanya wa 4 mu ndimi zivugwa cyane ku isi, kuko ruza inyuma y'Icyongereza, Igishinwa n'Icyesipanyolo ndetse Igifaransa kikaza imbere y'Icyarabu. Naho mu gihugu cya Nigeria igitero bikekwa ko hari icy'ubwiyahuzi cyahitanye abantu 23, abandi barenga 100 barakomereka. Iki gitero cyabereye ahitwa Maiduguri ni muri leta ya Borno iherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Inzego z'umutekano muri iyo leta ya Borno zatangaje ko igisasu cya mbere cyaturikiye ku biro by'iposita biri mu mujyi rwagati wa Maiduguri, hanyuma hakurikiraho ikindi cyaturikiye ku isoko rizwi cyane rya Mande Market riri hafi aho ngaho. Ibindi bitero byabereye ku bitaro bya kaminuza bya Maiduguri ndetse no mu gace ka Kareri kandi mu burasirazuba bw'umujyi wa Maiduguri, byose bikaba byabaye ku mugoroba w'ejo ku wa mbere. Polisi yaho yavuze yuko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyo bitero byakozwe n'abantu bikekwa ko hari abiyahuzi, ariko ntabwo yatangaje wabigizemo uruhare. Yongeyeho ko umutekano wongeye kugaruka mu mujyi wa Maiduguri kandi ko inzego z'umutekano zakajije amarondo kugira ngo hirindwe ibindi bitero mu gihe iperereza rikomeje. Gusa abasesenguzi mu by'umutekano bavuze yuko ibitero bifite ibimenyetso bisa neza n'ibisanzwe biranga umutwe wa Boko Haram ufatanyije n'uwa Islamic State bakomeje kongera ibitero byibasira ingabo za Nigeria muri Borno. Iyi leta ya Borno ikunze kwibasirwa n'ibitero nk'ibyo by'iterabwoba muri rusange. Ibitero bimaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abanyanigeria mu gihe abandi barenga miliyoni 2 bavuye mu byo barahunga kuva mu myaka 17 ishize. Hagati aho kandi perezida w'icyo gihugu cya Nigeria Bola Tinubu kuri uyu wa kabiri ategerejwe mu Bwongereza mu ruzinduko rw'amateka, kubera ko hari hashize imyaka igera muri 40 yose nta mukuru w'igihugu cya Nigeria ugira uruzinduko rw'akazi k'igihugu muri ubwo bwami bw'Ubwongereza. Ubwongereza na Nigeria bisanzwe bizwiho kuba hari ibifatanyabikorwa mu nzego ziri mu bucuruzi, inkunga mu bijyanye n'iterambere ndetse n'igisirikare. Perezida wa Nigeria waherukaga gusura Ubwongereza mu ruzinduko rw'akazi k'igihugu ni Ibrahim Babangida hari mu 1989. Ahmed Bola Tinubu nawe yagiye ajya kenshi mu Bwongereza, ariko ntabwo yabaga ajyanywe n'uruzinduko rw'akazi rwa leta, byabaga hari mu zindi gahunda ze. Biteganyijwe ko ejo kuwa 3 perezida Tinubu hazakirwa n'umwami Charles wa 3 nk'ikimenyetso cy'uko ubwami bw'Ubwongereza bwahaye agaciro gakomeye urwo ruzinduko. Bukeye bwaho kuwa 4 perezida Bola Tinubu hazakirwa na minisitiri w'Ubwongereza Keir Starmer. Uru ruzinduko rwa perezida Bola Tinubu mu Bwongereza ruje rukurikira amasezerano yashyizweho umukono n'impande zombi hagamije kongera imbaraga mu bufatanye bw'ibihugu byombi mu bijyanye n'ubukungu, habimukira ndetse n'umutekano. Aya masezerano hakaba hamaze amezi 17 ashyizweho umukono. Hanyuma ahubwo dukomeje ku nzinduko tunababwira ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora gusubika uruzinduko yagomba kuzagirira mu Bushinwa mu mpera z'ukwezi kwa 3 rukaba rwakwigizwa inyuma h'ukwezi cyangwa se kunarenga. Perezida Trump kuri uyu wa mbere nibwo yasabye Ubushinwa gusubika urwo ruzinduko kubera intambara arimo kurwana mu burasirazuba bwo hagati, akavuga yuko atava mu gihugu cye mu gihe ibintu bikomeye. Reka mpine ndabashimiye.